ole clear tu le ngai thatu zong te in zawa in chi bai le vekule hei tun tuma chuan in India le US boina te Putin le Trump boina le Pakistan ne kan boina te kan tar lang le don ani ama sa in hei a external affair minister SJ Shankar Khan in thu le laron le ya kanan chiarange ram tam tak chu US laka hian an zam narvasti kahria ke ni chu chung zinga chuan kan tel velo aron ti mak mai ani US laka khanin India chu kan zam velem lawani mo kan external affair minister in thul elaron nei tat meti chuanin India in USA ne na anin remna ati to bri UST to poni lova India in kan ti to pani achan chu USA hi kan hlau big lovani ole kan kalthui main online games mga poisa hlo theina most play hi lo mel thret verole tuna hian Bengali superstar Kausani Mukherjee pona khelme kani in register kanin cheng zanga kha welcome bona saidong theya ti chuanin 100% a secure money ti chuanin phone pay te Google Pay le bank transfer mangin athun zom theyani in sign up kan promote ko ta tra in 100% welcome bonus o money ti chuanin cheng zahi minimum deposit ne ive anga yani Tisuanin 260% weekly reload bonus oma 16 million hu TV tablet smartwatch te hi ivane chun idong theido nani most play hi download la cheng zani zali hi idong theya Facebook la mapo review wa tha ani tisuanin member ro ni kan 15% commission na ombok ani in register khanin cheng zanga hi ivane ilo chun idong theyani hunol no kha na most play game mang hi ani hun ron mang vero le India chuan US ne na Boeing siam P-81 Poseidon Maritime Patrol Aircraft label tura anin remna chu atitopria atrul dana zirin alangai tuale theyang India chuan US nena Boeing CMP-81 Poseidon Maritime Patrol Aircraft label tura anin remna chu atitopria atrul dana zirin alangai tuale theyang US dollar 2.42 billion velin kumsani somni pakat khan anin rema mase US siana delay reng no in kumin July a chuan 3.6 billion man vela lo ni tada isia tarif chungchanga in muthiam lo bok nen Ministry of Defense chuan he anin remna hi atitop lai lok ta ani India hian a mapo in aleinul to a mamobela a in hriata wangin label adila US hian a lo rem ti ani mase India ne na hlan ani loksi lo wangin ato tatil tiala India hian angam chi bik to lo ni in na lang boy thak khop mai di chuanin hei Pakistanin USA atangin oil an la lut ve don boka kanan share lenge USA atangin Pakistanin oil la lut don khovelom tirata voi khatnam Pakistan chuan US atangin tuyal thei thlit fim lo crude oil chu ala lut don ta Traman alo soy to angin tuyal thei da khona turan sia manga India po in Pakistan hi ala dor nge yarin thu alo tarlan to kha a lotlin na mu chau tira tum mekani India in Russia atanga aman tloma tuyal theya cholu thi tram hi na helleya tarif po 50% lai alak pha ani kha Pakistan tuyal thei thlifim tu liamber Najiko le global trader vital de chon in remna an ziaka thatin in cargo khatal in pe kan tumani hoston atanga ron phurin Karachi ya anda thri nang tuna hian US and Pakistan laka tarif bithia chu 12% vel chawani ya product sang thum chuanga tarif ala lawani an soile ram ka du chu US hian englai point India in Pakistan hi ala du sak char ti hi ani mo India hi chuanin USA hi kan hlau to big lovani ti chuanin hei Pakistan in choi moina sang hi an theisem tim puzai rem thangana ron ziaka kanan chiarange Pakistan a choi moina sang an theisem asurin asur Pakistan chuan ni som pali August Khan Independence Day an loma ani na taka chuan Independence ti ain an birthday po ti ila a om lo lem lovang hemini hian operation sindura an che thaturu ema wangin sipaile civil mi then khate chu choi moina sang an hlan hloma a ren po an ren lem lo khop mai operation sindura India in andop nek nu khan asim munir chu army chief atangin field marshal 5-star renga hlan kaya ni to hei hi ama le ama a in recommend ni in ngayani
tuna hian Pakistan rama sipai choi moina sang berdot tu hilal I jurat chu adong leta lemchan hi chu an thiamani khovel mi ten chakzo kan hria ma se an ram mi puite bum an tumpa ani ber ani baka hian Air Chief Marshal Ahmed Babar Sidhu po in hilal I jurat hi adonga Naval Chief Admiral Navid Ashraf po in Nisan I Imisias adong vebok naval lampei hi chuan eng operation ma an nei ve lova an lo in ring satia ve mai kha ani tin pilot pariat ngot in India thlona paruk le S400 mun puyan ka chiata wangin sitara I jurat andong ve bokani kha duai chuan kap tlatam ma ma ani hei mai hi ala ni chuang lo ram hroi tu te po in andonga Deputy Prime Minister Ishaq Dar Defense Minister Khawaja Asif le PPP hroi tu Bilawal Bhutto te pon choi mo yan ni heng ho hi chuan an tong tam lutuk mana an dong ve ani thei aram mi puite po in makanti ya an tro luai luai ya in khelna chaksi lo tel ve hrim hrim man participation prize dong angan ni te anti fiam thu ve ani adot le enge ni yang PhD em ni ti te a thesis su Indian Army te kut kan tor thei dan tur ti te em ni ti te ani nok klom kan soi to angin mi pui lam hit su an ngai poi mo lo ve le a sipai le ral thuam ba ka in hai vur ngor ngor hi an tum ani de uber mai tichuanin he asim muniran USA atangin India minon vawa anan share vele ange asim muniran US atangin India vo Rafael an ka thla ka an puang kan James Bond ajit doval Russia azina lauthon ruk an nei ve po ani mana Pakistan sipai lal ber field marshal nita asim munir chuan apulal ram America atangin India chu nuclear manga be aron vawa khovel chan vengot hi chu vai vuta kan chan ti rang atiku kuk mai asim munir hi chu tram nen powa cho chhun kil theingat kha an ni ve ani India ero chu anati dan pa ngai ani ya engama kan ngai lo ati ve thung chu ti rualin sipai te in machona in beina ang ni lo van boru ka tanga mi puite an ron be du mai arin oma wangin kanin ralrin renga ngai ani ati thung operation sindur laya Rafael ka thak chung chang kanin ni lai na po an mani lamatangin an ronin tiffin fia vea an airborne early warning and control system AEWNC Sweden in core SAAB te siam SAP 2001 an jet fighter JTN CE Ling 17 mangin avasrila ti chuan JTN CE chuan a radar chu a oveka Rafael Spectra EWin aloman lo nana ni JTN CE chuan ngoi renga missile kap chukin Rafael chu atlata von mai ni inan soi mase makvede uchu an sipai officer pension to interview ka ena chuta chuan an SAAB 2000 hi BrahMos in aka chi sak thu a soidai thung a soidana chuan BrahMos missile pali alo thloka chung zinga pakhat chuan hangar ron deng fu in a cheta ani ati hei hi India sipai ho tu pakhat pension to po in a soya a chung le banga cha tha em a ventilation zim te a omlowa 45 cm bial chau ani kan satellite puina in he bial zim te a hian BrahMos su kan tholu tani ati ve bok o engpo ni sela Pakistan lam hi chu anin soi thei ve ma ma ani ti chuanin Traman India ashek bel le dona Modi hi alulul khopakanan siar le ange US President Donald Trump chu thuthar lakhom tu tenan komna China po in Russia atangin tuial theya le thosia enga tingye India chunga chau sanction ipek belti inan zota China chungchang hi engma soilo vin lo ngai reng ro u additional sanction kan pek belang in mu bel zel don ani ati India hian Russia atang hian kumtin somli atanga somnga billion man ver oil khit fim lo aleya chu India thifim in Europe lama ashal le thin ni in soyani ya chuta tak chun India hian Trump hi aron si lova Trump hi alunga oilo ni inan soy heti lai hian India mi puiten an torlauna na masaber tan sarkar lai puichon gas manatin hiama LPG thon sok tu ten lo an nei lo na turin vai bel se singthum zet subsidy a pedon ta ani tin LPG la nei ve lo ten an nei ve theina turin utzawala yajana a vai bel che sing khat sang hi somruka da bok IT sector avai bel che sang li zani nen tuna hian US lampoin he tarifa wang hian har sana an nei chove mek don ni in tarlan ani ya thil mana sang chove tran mek ni in Indian media ten an tarlang US a cheng mi thren khat an komna video an da lang telani India le US sian kan tor ve ve chu arin om
chuti rualin India point tariff ala sang ti awanga India demna anasa hle toite kan soidu chu India tan chun laksa na ngai ti hi ani developed country le developing country hi kanin anglova India hian tariff la sang lo se India rama company tam takhichu aral vek to ang entirnan India rama motorcycle le motor CM2 company anom nuala India hian tariff ati san lo chuan sapram company thale changkang kan khal thei fur mai the ma se India company te an tla chi anga economy ya kan hiam le anga lir thei changkang nei si kan poisa po alu lowanga kan re thei sot anga thil man na to thungang he hi entirna pakhat chawani chu wangin USA India dem kha adik chi om love eng poni sela US ne ni jong kan boru khi ala rit view maya India hi atlom mai in arinom boxi lova eng tin zel nge kan kal don hi hriat thiam har hri khop mai ichuni ne puzairem thangan India laka USA lo chet to dan ti in aron zia ka kan chiarange tunai chu US le India in kar boru ka thalo zual le chu ti lai chuan Indian ni si US lam tangzok tam tak kan om boka India laka US lo che to dan tlem te hi han thai langila US India tan an tha em ti de kan hre thei turanga ila chu ti rualin miril rumin ero kan tum ani lo thung ke ero Indian kani na angin ka Indian hle thunga sangha zakwa somsari pakhatin dona kumsang hazakwa somsari pakata India le Pakistan anin do khan kati laya is Pakistan tuna Bangladesh ni ta wanga in do khan niya is the West Pakistan in do reng mai kha atop theinan le Bangladesh ram alo pian theina tur khan India Prime Minister Indira Gandhi khan US President Richard Nixon ne na khan angin loma mase Nixon khan anga isak do lova India chu enroll ve haulo tur le a enroll vai chun US a enroll ve ngal tur thute India chu aka tur te asoi hiala India ero tol du lovin boina azuang luta Bangladesh ram apian theinan sipai chakna amang zoita ani tichuan West Pakistan lamchan a chautel tel tasia US President Nixon chun India chu tol turin angien ta chula India ero azuang lut laklo to wakhati laya India Army Chief Sam Manekso Khan tunor na mangai poimo lova kan zuan lu don chowin kan dowang alo ti sa to nen a che dan ngain a che zoita mia US chun India chu vonon le in sipai chakna aman tur thu aron hril le ani mase Indira Khan kan lo mu kang cheu ati vengata aril ruwa ero lau thona lian takanei thawani chuti chungchun India sipai de chun US sipai local tur chu an muak veran maya hupur ero anangang mai US Khan West Pakistan lama tran tata wanga khatianga malakha aniya asoyang nge in aircraft carrier nen India be turin aron thok chuak ta heta hiam Britain po US pui tur hian alo thok chuak ve boka Bay of Bengal lama anron tol ta zal mayani mai phi finance kan mi le sa kan thiar chuak duwa chu anti venge ya ma se anilo ti ero ko veli na hrethung chutia US le Britain te ral thum ro thap tak mai ne na an lo tol lo ta ka chuan India chuan USSR tu na Russia ne na chuan Trumpuina deal na man mo thak SOS su athon hala chu vele USSR chuan chuti a thian tha India beitura lo thok chuak te beitur chuan tuichung in do long nuclear submarine thatak tak le ati theipora phak zet mai chu aron tol lu tir ve tawata US le Britain in do long ten India an bitum malokin an ma chuan an ron ding ta khup mai heta zet chun US pai ho tu pa chun US a thu thon vatin ekai USSR or USSR hi Russia ni Russia submarine ten min thlen khala min din chil tlat mai let le mai lo chuti theya omlo veti in an let le tangot maya Russia kha omlo se India din mun tura hriat lo anga Bangladesh po apiang kher lo mai the ei wang hi ne Ukraine le Russia boina po Russia hi India hian kan tran ni pokran nuclear test India in nuclear test ane veme hi chun US chuan azatel te mo anai dai to Russia po ina nei China po ina nei bok nuclear al thu man siam te a thutlung ziak in ramdang in an nei vemi lo na turin an ming an lo sign le thlip to thung ma se India ero in nei venge ya tuma Indira hun lai tanga an lo ruwa man to Moraji Desai wanga chusan wang FB Vajpayee wanga an thar thole chauka pokran thalera an testa kha aniya heta po hian US satellite le an CIA ten arukin an en tharenga an vil renga India khan maktak main abum tluan thaka an rin do lai takin an puak ta dur mai ani kha CIA te po an zak le kati lai khan CIA te le Pakistan ISI te an tang dun nge a ma se India an dang zo lo
chuta US President Bill Clinton kha athina rim ma India chu a theina apianga a hreka ma se India mi puite ero lomin an avani PM Vajpayee point India hian ram veng him turin dikna chan vo ane ya turam ma a in rol turan ni lo ati hialani ichon India ne na ral thom lama in rem na an nei to te po chu ati top lai lok suspend ta veka India ina don turang ang po adong thei ta lo ani Kargil indona anuloka India le Pakistan chu anin dowa India nuclear lo te zo chau boxi ral thuam amamo a order la chu US in a pedu silo anhanin do tak tak nu khan India po amanga angta a guide bomb missile somnga vel chau aneya dam bomb thak top si atlak tlak van do yang chi chau kha anei chu ani mai Pakistan tran mun rem boxi US la chu angoi reng maya India chu anamamo chu Israel ne na athen ta topa Israel hian thei to pin a lo puya guide bomb te apeya aman dan chop chil takina zirtir hal boka khol changkang tak tak aron supply chur boka Pakistan chu atlom ta chawani Israel le Russia hi chu India tan hianin an poimo ani kan support te pon phu ni Russia le Israel hi chu heta po hian US hian Israel ne na India chu puilo turin alo ti charchara pui adu ani po in ti khotlai delay ram turin angena a hlotling chuang lo India chan a han tha chho ta chi a Clinton le Pakistan PM Nawaz Sharif chu anin beta chula Clinton hian India chu indona ti top turin angen zuya ma se Vajpayee khan karam inches khat po mel maten an lua chung chu indona ka ti top lawang alo ti khuma chuta Clinton bok hian Indian he na Pakistan in nuclear mang mai thei thu aron hrille a Vajpayee po a thinarim tange mai an ngam chon ron tiro se nak tu jing khowar mai Pakistan hi meiwa pa chang hal vekang atita mia Clinton bok in Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif su abelea an sipai te tolkir tir mai turin atia Pakistan kha antlom zuita ani Operation Sindoor tuna kan lutang Manilo ka Operation Sindoor kan muwa kata kan China in Pakistan su Air Defense System HQ-9 a operate saka an missile chuan vor PL-15 po indodon na ya apenual bokama mase India in aral thum lamman lo te thatlo en chindan Pakistan su amang kyawa BrahMos thatjiate Akash Air Defense System le S-400 thatjiate kan riat pa a Pakistan khan chawraw e ka thai man hialani chatianga ni wangchon Pakistan hian IMF a sumpu ka deal ta thuaya India hian na takin do dalma se IMF a voting share nga ber 16% vel US wang so in Pakistan hian poisa chu apuk le theya firfiak te tombuk te po thom tha in zang na dom na hiela pek thei pha firfiak te bana an kai le thei pha ani kha tari 15% tuna po Russia trangin oil la leya mundanga ashal le ti wangot in 25% tariff su 25% dang bel le in 15 zeta ati san kum le ngatama se kam Prime Minister hi Narendra Modi alo ni to tlat maya tunma Prime Minister do zet ole startingot ang chi ka ani hau si lova ithu thu le ke ni chu kanin peye karam mi puite aya poimo ka hrelo alo ti khum ve ta mak maya ni hi ator ero kan tur thei ve ma set lom masani ero adu ta big low atang reinga mangem ti ero kan hrelo hetiang ani wanghian USC Indian ril ruputan chuan thop support a har ka ti tak zeta comment lama US thop marngar mu po hian ka thinarim lek thin mani ram tan po atong try theilo US tana lo tong try ngar theini pe chu kan tan chuan a har ani mai lova ka theilo burzok ani mani ram tan po la tong try lova putra matana lo tong try vak khawm ji om lo ani azari kan zo te chiam lo engpon isela thu thara omani chuan karon update donia